Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Nongpang TV ne tuberculosis haga jela Meghalaya borok kawai hadu ka country uturik unlai wieng arjar puar kidon sauja lai spa san pongot bat kidon pat arjar kandai spa lai pun reungot Nongpang ki badan hapadeng gajing sha sumar sukher banyo biang ye gajing kot ne nakani gajing pang katkum kaji thu jong state TB officer u Dr. M Mauri hakajing ye karen bat ka Batisi TV tang hakani gejala Meghalaya Nongpang TB Kiba Duhei Jingim hadu usnam arjar puai kimduna ya ka arspa ngot kata 100% habakhen na jingdon jongi Nongpang shushu ulaong baka sarkar India dangshan kala penbana ya ka Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan na benta ban penduna ya ka jingdon jongi Nongpang TB hadu usnam arjar pusan habaro kawai ka India u Dr. Mauri ula ongru ban pendunai hibreu kibayo e kani jingpang kadai tangling ba ka jingye trilang na ki pajba nong snong ki kenuhon ba pher bat na ginong mi khmat pajba khanang ban kenjo e ka thong ba ka sarkar India kalabu ban pendunai ki jingdon jongki breu ki badan e ka jingpang TB ha ka bakut jongsnem arjar pusan daga benta ban ai ki jing shai spang ni ki jingpang TB ya ki pajba jing Tegani ko bapi kita kabang cuma kali ke state TB office, mo. Te ngidan ko ke state TB office ni nang ka hagi district pat ngidan ki, hagi district pat ngidan ni district TB centers. Kamu ngidan ki staff setiru man laki district dan 7 district mo. Te ke jingtre kam jungi kalong halor ke ba wa Nongpang TB, mat hambang ilap ni ai dawai ki, mat pen kot iki. Jadi kumba pitip baka Nongpang TB gade gawai naga infectious disease kaba lakta hadu kata kejinyap kibriu babon ha naga ni Nongpang TB. Orang no pindakan berakawai ke di India jengiru deki sekolah sistem bengiyo Nongpang TB. Te ringi concern bahai ke state jengi menta nomor belai ba state jengiru Nongpang TB kibon ha. Kemudian no ha ka mentau senem hadu mentah kesini deh ki TB patient ki ba ngila notify kidan sawaja lai spa samko te de ki ba under treatment pa kide ar hajar handai spa lai pundri te wasu anuk sa pi mention senem ru ngidan sawaja tam bat ki jingyap kalong 100% ba poi malomala sa ka ar spa tam te na ta kadang ni kide ki ek ba kawa ngimdei ban chim sting nama sarkar India hi bro kawai ru ka simkhia bhai gani de dena ta daw ba prime minister badan buram jingi Narendra Modi ula dan kawai ka thong gamat ban eliminate yang gani Nongpang TB ngane ban pendu jai yang gani Nongpang TB hagas nem arajar arposan te ban le ya kata kamdei ke kam basuk ti hendrai idan kam ke jingi trelang ke jingi trelang kamdei tang mangi ki betre po ki health workers hendrai ke jingi trelang ke dan kam ru ya ki we ki department ki we ki NGOs ha nang ta bat ki we ki union ro ki dan talang bat ni hendrai ke bakam kam san pat ke dei ki pat ba apa kam san ke dei pat ba Namar kumba pitip ni Nongpang kadang don kata stigma bukiong kata kajing so kumlo ong skipri ki so syak kentai ada kadan ni Nongpang kata kade gawe ke bangi dei ben pendu tiada ka kumlo ka sarkar ki kili nga kumlo ka sarkar ka irap ki ni Nongpang TB kadi kabakong san kalau ba bunsin kini Nongpang TB common surely Nongpang TB ni babon hi kide ki bona ka ki kategori ki berduk ki bakham duk mo te hendrai ngimla ban ong pat tang kadai ki Nongpang dang jong ki berduk ru nomor kadai ki infectious disease te teng wat ki bamduk ki yo hi tang majority hi kidai nomor kala ban long nang yi song khamia na ki we pinta te na kadaw ka sarkar ka nomor ka ar pa kalong pa kadai ki Nongpang ka treatment rukom sumar nai adu menta ngimpat la ban penlengkot ya ka ndru banai minimum duna ru ndrubnai te kebun kala ham le ka poi hadu arsnem bro ti no ta kadaw
ngidan kamha ka support lane ka jingkat shan ni Nongpang naman ban penlong yu bre ban di dawai hendri banai kamde ka basu ha teng teng gibriu kidi sibnai ki sungo ba kham khlan ki le ban yeno kata ka de ka wei ka bangi ka de ka wei de ki daw ki bawadra ya ka jing bam koi ne ya ka jing kala si ki wei pat ki ba ki TB hi tam ki ba kham khlan ngi khot ki drug resistant TB ti na ka daw ka sarkar ka jing rap ban kong ba kale ka long ba badi dawai TB berkhoi ide bantan kita ki treatment supporter kata kumut manu de bantan ki bapet ki ba yo i ba itu Nongpang idi yo dawai an penting kena ba idi ya ki dawai kumnu ngile ya kata ka baningkong ka ba da ka bangi decentralized lalengi penlong ya man lagi center le nadu sub center hadu PHC urban health center pro kini ki dot center kamot ki directly observe treatment center tigi Nongpang ki basa aku tu kesenong ki di dawai na tu ke center man lagi jaga tu ke state ki dot ki center ba ki di dawai hang tu wala da ngilap ke jingpang hani slong ru ni pha no si ki tu ke center kenang bagi Nongpang hoi kenang bagi Nongpang kin khamjan ke bokosai kalau bagi Nongpang kin jan si ki dawai kin nun kam bandawan be sedu sesar mo wan sim doi em lapan poi ki dawai se ki jaka bagi sa wat langi la ra ki jaka di dawai hadu ka level hapo yen lengba ki ni ki asha jing tre stom jing ki asha ki te bon ki kam hlei ka wei na ki kam ki le ki TB ka deiru ka dot provider ki long ki dot provider na ki treatment supporter te nalo bang ai ki dawai ai free ka sarkar India ka ai free ni dawai TB kabar ni leru ban kumnu ban bu ikinok ai dawai nak minta jungki ban penting kena bagi di igi dawai kini badawai kini bendi adon tribunal dan arsenen nata ka balai pat kalong ba ka aru tingkat ki nutritional support kata ka nutritional support kalong wala dagi berit ndai kadi pat ke badan kam man syu anu kusai pi sisien bo brio ngalap unu ko brio bagi lap badan Nongpang TB kemudian ni sim ya ka bank account jengki nangta ni transfer ya ka pisa sanspa sibnai sya ketu ka account jengki itai dei jingra berit ndai badan kampa mo menyo sanspa sibnai kala yo ban thi kinu jingdi iba ham klain nan ka kamet jengki kata di ka ka pat ka longba nda kut ka treatment pat ka sarkar ka ai ni pisa news pa san phu kata ru directly transfer kamu direct kale ka account jengki tiga ni pisah news pasan phoba kalau na benta kumka traveling jungki ke jing lekawan jungki tikini kide ke balak sedang mentalak san rusin tira kedal lembah jungkani ke channel jungki ngai cukup banong ba kai bang yo information kelong ba dang don na ki Nongpang jungi ki balong reluctant na ki ba dang so atatin ban ai ki account jungki ti ngakwa ban penslur ba kindai ban atatin kimdei ban perkhat da kumui pat kadaw jong jing kwa jungi ka account jupi ka longba ka pisahkan poi direct happy namar na kan ma mansya ka dan ka por ba kam pat dan ke system ni hab ban pha ikistab jungi ban chang keleng mani kindu Nongpang mani ai gitu pisah teng da ki benar ru mi kindu kan no jing jar ni mentang dan da ni ka direct DBT direct benefit transfer ka suk hadu kata ka pisah ba supaya bet seki account jupi te namar bangila mentah bangile cekene ke elimination program te ke ke ba sarkar India mo pi mene lengba prime minister jungi kila identify kene ko program ko prime minister TB muk bharat abhiyan lengba kene program ye kene program launch naka president jungi hi aka khandai 3 September 2000 kene ke program ke jimut jo kene kalongka community support for the patient. Tiga sarkar ka perkhat kebenikan ba tang mangi nyim la badle manwan ra ke elimination ne ban pendu TB ngidal kam ba jing telang ke kipat ba. Tidak kedaw lemba ni ke scheme ka kerpat iki riu pat ba iki industrialist lani ki businessman lani ki officer lani kino individual ki staff patre office mana including ki respected MLA minister jungi baki duan syakmat
bikin support yakini Nongpang. Di hakno kerkom kinwan kemut kila create sarkar India berapa kedi whole India kila create yang ke app bagi kuat ke mitra app. Okay. Di kino kiba register yang di hangtai kemut kini ki district officer jogi different district kila kerteng jogi taking information neki kini keren for example piko abanirap kini batai bah ke jimut jogani kalau menikong in nutritional support nutritional support pila banjit kebar pila banjit banjirap ha ke testing inu ki test ki balong khamrem dor ki bangi mla ban ia kita kila banjirap lani ha ke bayarap ikini ki vocational training ni mo la kila ti kin hadin bagi register ki brio jingi ki phone ki kin batai spang kane ken te kanu scheme ki kwa batsim banjirap bakila ma ki kin bagi Nongpang ru kila banjit him ki lesi ngadon Nongpang jonga hamar jan ye hasno tengok orang aku ayarap ikini Nongpang jonga hajan kataru kalau ini piko abanirap ikini Nongpang Jokowi ke state ru kalong hi Kasi na Delhi ko abanirap masyalong kataru kalong hi tangbalong kumno patkin arrange kumno banten poy itu ke Jingba amar kini ke Jingba kat kum ka guideline ba ay naga CTD kim dade ki barem kata namar ki ay option artli option 1 option 2 Option 1 kemud kan pay around 5-600 option 2 kala ban pay praspa namar ke include ke plan itu. Andai ke tang I khaw lai kilo ka nam ka khaw lai kilo nam ka si kilo stem dai process itu nam ka dot silita nam kala but company dia si pawan kita. Min every month kan. Mana ke banai. Ang bakino ki bakwa ban wan sakmat ban support pan kin shim na kumno minimum 100 banai namar ke jingpang ka treatment first treatment do kade 100 banai jela kumno 100 banai kini bil support mo te kata hili kum bakalong menta hasti jumi idang duna ba ki bawan sakma man ye kani ke jingra te lumba kani ke channel tu ping kwa ban kin tu ya ki pai ba khamtam ye ki priyo ki bala bor ki badan ke bor namar menu ru kila aban long kini yakini ki nong yarap nei ki donor ni khot ki mitra kila aban yarap ban wan sakmat ban yarap kin kontak ba yaki la da kim register hiru kila aban ni kendu ki district TV officer jungi la ne kino ki staff jo ki TV makin betin nanti ki kumno ban poi sa kini ki jingrap tigani ki jing thumu bukong san ni ki jingrap kolong ban pandra ki pai ba ha ka jingi don tilang kabar ban pendu yang ni ke stigma ni ke jing sum bam la ban khle lang ba ki pai ba ani ke ga ba kong san ba kero kamut ban support ki nutritional support ki brio nomor ba brio ba khambiang ga bam ke di jam kloy na ni ga jingpang TB kata long ke ga facts ba ki bala hiban bam ki badan ke bam ringkat ke bam ba ki dawai ki kham jam kloy kata na ka daw ni kalong important ba ti henry ka umdai pat bang isu jet la kejet Nongpang ngin ai bam PM kadaya prosedur kemut ki Nongpang nibu haka jing terwai ki bakum kadan kum ni ke scheme ni ladan donor ni ki bakwa ban ajira pi min jet ne MP pi ko an em dan bentalang ngani lada ki agree kemut ni kita ha ke consent kita ngang long ready ban pediang ni no donor no donor ki bakwa ban jira ki sign ke Okey, nomor boleh bang. Ketua keteng itu Nongpang tu donor hapit, kadang irap itu hapit keteng itu. Tidak ada kadang Nongpang gede bersupply ini, kadang rekom mensim consent. Tidak ada kadang isim consent. Dari bah Meghalaya jungi haduk mentaki Nongpang give I consent kadang dari tangkuba 71%. Tidak ada kadang lesi bakim kuat. Ini kejirap, lani lesi yoki staff jungi 4 poin sekiru kalau belum. Dalam 4 poin itu lembaga kedai channel orang kino Nongpang 4 dan menu bon yaitu if sifang kedai scheme kedai kejirap kedai bantuan sakmat lek seki center jengi yaitu iki ba mapiru pika abandan bentalang kumah ini program kata kedai ba haduk mentah ki Nongpang bal notify kamu nadu Januari haduk mentah kesni ini galong baik imo online baik sahaja lai spaksan ko kata jaga ba mencim senam tengah long 81% cure rate bayar belum mencim senam 5% nomor beli
ya kena report ibu mentah arhajar puar in ai kesem arhajar pulai aku tu ke puar ni kerja sia ki man lagi badi dawai ni kita lagi jog dot provider dot provider ki shame ya responsibility bagi mendai bentuk dawai ki kita beli mati kena hi ka awareness program ka banikong kalong ba mentangin tresu tang TV mo kamu ndai tang tim jungi betrai mentang jing trai kala long baik whole kamu broke away ke state health department plus sekiwi ki department du for example anu pi mentang ya persam man I training wat yakini ki SSG no break ki SSG gide gidan ko ka NRLM dei tekini gidan man na yeng gidan ki SSG yaki ru ni persam mentang ban I training kenapa maki kin long aware lada maki kin long aware kemun man na ka yeng tips from the TV. Then, nalor ki asha gidan at the village level. And they ki SG belong to be salong at the household level. Nay, kata ki way bangi ay nang ta nakaliang ka kumini batray ka ECSM mo ni pelong different type program pila gidan biskit halinti nang ta lembak ni ka Doordarshan ru ngil ay ingkran radio ngil ay tengok P1 mentang last time I ke ikut itu ke media sensitization whole media has been sensitized ne but ngasutu bang IEC nginang dan kam IEC nginang dan kam palat tak kenal mungkin ni jiwan tu piru anu ngajing rapik ba kam tam sunong kendong bakin tip sepang ni ngajing pang namun ta namar ngasutu iban pendu ngajing pang lemda kibri berokhwat isutu ngajing pang kan di dalam kisung tu kan tiga ke mentala live source ni ke jingken jungi ngilap ba ibon hi po east khasi compared to all the district for example tang mentau level ni na pada gini arhajar khandai spa life review benang di dawai 59% kini east khasi 59% ke kedau kala benang ba we gi ibon bri kebar dan kita balong congested body yang ni most probably kena nama kena infectious airborne disease droplet infection ke district bukan tu nak ke di west Khasi Hill nangta Garo Hills North Garo Hills South Garo Hills ikam tu nak itu ke bukan ke east Khasi Hill Jente Hill Tura west Khasi Hill west Garo Hill kita ini bukan lagi nilai tadi kapau hi bagi jeka balong sar di kampung. Tika ni proof ba congestion is one another thing telah balong kadau ba kini gelek jawan untuk khamia untuk ni nomor spread nomor ka youth. Oh sendia itu. Kum ke globally ni kimut ban eliminate activity by 2030. And the Prime Minister jungi upripon ke 2025. Jadi ada whole world for 2030 but for nanta India ni 2025 tengok cukup apa dong fish pangkani ke euro mentang ajing sang dang ibun kam mentan ru pangkani ke SNC kini ke sub national certification mo hakani ke proses ban poi ke elimination jang ke TB ke sarkar India ke penlong ke CTD ke penlong ya kini ke sub national certification kemudian ila ban claim ke bronze certificate silver dan gold but ke TB free South Limo ti ladang ila ban penhia ya kene ka incident rate kamut by 20% yo bronze certificate 40 silver 60 gold 80 TB free dai ti kani pat kalau bumi ta kadang ngidang penkrek balik ngidang amut ban ai training yaki volunteers bingila jet ang ta ki district berkhoi nama balik kinwan ki team na po ICMR lagi go medical college ban ki weiru Even one shini nadu try nadu first week December hadu arpo arpsan sini kinsa ban fact kalau nak pun ke facts finding ke mentah kita jatuh kusno kedua ke kanu wat bapang TV kita kinlek man la kisno kanu bapang TV kita ki kemot kat sum ke jing siam tu ki kin grade jangi la ngirung na em apa ni ka tu kita kena ngi bun kam mentah is very good but namar ba ngin lap ke jing shisha pi ha bangi ong elimination kam de ka ta ka
eradication kemudian nila eradicate your smallpox. We have eradicated smallpox. And the elimination kemudian bangin ya ke incident rate naka arspa something per lakh saya ke 44 per lakh. 44 per lakh. Ang tangin ya ke death rate naka 34 per lakh saya ke 3 per lakh. Ang taruh kagawai ke kriteria kalau lupa in persang banwanra ya ke 0 out of pocket expenditure of the patient. 0. Mentah kalau awal kita ke SNA, single nodal account. Kepisah berapa bang Sarkar India kawan make direct upon NHM through government to the NHM through government National Health Mission kita. Teka pisah jong ke TB, jong ke malaria, jong ke leprosy, jong berapa program ke dan lain nanti. Teka mud ketua bang aktif ke share jengi kalau kata. Tinggi conduct program ni put up ke bill kita kipulat lagi. Mending kemudian macam ada kepoi baik harga head jengi ni gila apa ni tu lah saya bisa. Ini mendapat gila siam baga kambah awet single. Kemudian kenang ba mensutu kan ada teng-teng dia utai udang bun pisau ni lah duna gila apa nang siam banyak akam. Nyimpat dan vaksin. Ban ai dan terpang TB kenang bangin penduk yang di Jepang. For example ni penduk polio, kumnung ni penduk polio. Agak ai vaksin. Dia ke TB nyimpat dan hoa ki ong kilang dan on the way. Pangin yo vaksin. Lain mentah kawin ni kilat kebanyarak ini ban penduk ini Jepang kedai kata prophylaxis. Kemudian ke jingdi dawai yada. Dikata ke jingdi dawai yada mentah ngilat sedang. Kemudian mentah lada dan unu bapang penuh no ye. Ngamut baong bapang TB balang microbiologically confirm. Kemudian badan kiang TB hak kerhak. Kemudian kitu ki member jong tu family kita ki kontak. Jong uni bapang. Ti kami kata ke ye ni haban screen. Na pedeng joki manu badan dak dan sin. Aki badan dak dan sin ni test no eki. Pat kita ki bamdan dak dan sin pat ni ai dawai ida. Banyak dah. Oh. Aki bakidi itu kemudian jika bakin pang kila ban pang. Kata dia ke kala. Te kita kada orang baju pi ko ban ong ki briu. Makin sungtu ya ni ke prophylaxis ni ke jingdi dawai ida. Na ke bentak itu ki bam pat pang ndai ki bai syong lang bat ubriu. Ne kabriu ki bapang hak tu gi kata ko dei kala kat bangin dan up you vaksin ni pang de ke bet ke de jisa menta kala kenia je kispa ni penyu ni kuntu tambah ki Nongpang ting nama ban ong nomor bah ni jisa additional superintendent i kampet bini itu lemah ngapet ngalong superintendent bat keju for state TB officer tinggi bun kam sini aku tahu exactly dengan nama ban ong kat ngut kita tambah ki Nongpang kibun kita play jentia. Most of the time tidak. Nama bila aktif di Jepang hospital TB ke dan tengah di Duhei. Agaru Duhei yang ni.